everyone. Ke Marena Mokgotsi ena ya buang. Jwale monana ke na le molaetsa ke kgona ho fokofokola mabapi le sefela sena sa 270 e leng ho Jesu Dibeile. Na o ne o tseba hore difela tsa Lordisang di na le molaetsa ebile di ka fodisa mabapi? Ka 2021 ho ile wa etsahala hore ebe ke a kula, empa sefela se ile ya ba sona sefela se e ba mahlaba. Ke a hopola ka letsatsi le leng ke robetse ebe ke ba le ko ke utlwa ka kerekeng ho binwa sefela seo sa Jesu Dibeile. Ke ne ke ipotsa hore na ebe sena se bolela eng. Letsatsi le hlahlamang ke ha ke tsoha ke se bua, empa ka mohlolo ya ba sefela seo ke ba difela tsa Lordisang Yesu kapa ba nna social video ena ne le molaetsa o hlahisa ke tse molemo hore o ntso kena ka channel ya Timeless Observation o etsa subscribe o ntso kena ke na le tumelo ya hore se seng sa